bersyukur nak Islam jong nongsan hima. Konrad Konggol Sangma ubalong ru menteri rangba jong kejelah kekat santerik ubnai rempang arjar arpulai ulahir sesalang menyalap election negabenta ukertong ke NPP na Mausen Road constituency ubalong ru UMLA bat MDC uba jigur mertong. Hagani kesni Konrad Sangma hadin ba ulahir naga helikopter hamadan jong ke school Joplang High Secondary School Shalang banwan ke jengelang elap election ya ukertong ke NPP ulaya dia kejat harengkat uba jigur daga jingsenran lang dagi hajar ngut kipat ba lingba ke yo shalang bat penkut hamadan songsak shalang kabalong ke jaka penong ke jengelang pat ba jong ke NPP mau shinrun. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabenta ka 5